online manipuri ki ayuk ki pawing birbe pumna mak pu en azit na taram no okseri mapa hatpada chenaba ts bhupendro miam khangna hakpa serak pine ba jesi na warib la khre pawasi pandam degi lokhatchabani mapa hatpada chenaba ts bhupendro chap chaba dandi miam khangna pigadabani thodok ase senarbe sing amadi conspiracy tawba sing busu athuba matamna phaduna thabak sathagadabani haina joint action committee against ransom and brutal killing of Thoksom ibomsa singha khangabok na warib lawduna mapa hatpada chenaba mioi asibu फाबगी दमकता लेंगाक अमदी केस असिगी आयोबु थागत फंगदोरकली जेसी असिगी कन्वेनर न थदोरक पसेरोल अमदा हौकिबे जुन तारागनि पांद खंगबोक सोरोक वांगमदगी किम एजुकेशनल सोसाइटी की फाउंडर टीएस इबोमसा बु कोइरेंग न लुसिंग बा यूएनएलएफ की ग्रुप अमना फाखरागा असिबाक सांग ओइदा फंगिबदगी जेसी मियाम ग लोइनना एजिटेशन चथदुन मिहात फादुन मतिक चाबा थबक लौखटपिना बने गांग त तक्सिनदुन लाकिबनी थौदोक असि हाक्थेंग न चेनर इबोमसागी मसानो पर टीएस भूपेंद्र बुसिंग जमै पुलिस स्टेशन की केस असिगी आयोना दुसिंग बा टीम अमना फादुन मणिपुर पुरकले हाइबा खंगलकपदगी जेसी अमदि मियाम नंगसि खंगबोक न्यू मार्केट मिफम पांगथोक्तुन वारेप लौखिबनी ngasi पांगथोकिबा मिफम अदुदा जेसी मैरा पाइबी लोकल क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मिहुत सिंगना टोंगान टोंगान बफम कया थबनखि थौदोक असि मरि लेनेना चीफ मिनिस्टर ग उनदुन मरि लेनेबा सिंगदा इंस्ट्रक्शन पीदुना थबक पैखटपिना फोंदोखिबा वाफम अदुमक अथुबा मतमदा थबक कोंथोरपगिदमक्ता खंगबोकि मियामना चीफ मिनिस्टर बु हाइनिंगाइ लेतना थागतली मस्तनतना जेसी असि बु लमजिंग लमताखिबा लोकल लीडर थोक्सम जदुमनी अमदि केस असिगी आयोबु सुंगमखै लेतना थागतली ngasiगी मिफमना लौखिबा वरेपसिंग अदुदि मपा हाटपद चेनबा टीएस भूपेंद्र चपसाना दंदी मियाम खंगना पीगदबनी लोइना मस्त चेनबा मदि कॉन्स्पिरेसी तौबसिंगसु अथुबु मतमदा फादुना थबुकसंग थगदबनी भूपेंद्र खंगबोक भिलेज ता अमुक हन्ना खोंगदाबा यादना खंगबोकतगी पुंसी चुप्पा तांथोकपा लोइना माकु संगजफम पिरमबसिंगबुसु सब मानबा दंदी पीबा लेंगाक अमदि लैखिद्रबुम सागी डिपेंडेंट फैमिली सिंबु मखाताना मखल अमतगी डिस्टर्बेंस पिरक्तनबा थबुक लौखटपा चीफ मिनिस्टर ना अवाबा तारबा इमुंग असिगी दमक्ता जेसी ना पीखिबा थाजबा कंपेंसेशन मतिक साना पीबीबा लेहुरीबा मचा मसु लेंगाकी साना थबुक अमोम पीगनी हाइकिबा वफम अदु थबुक ओंथोक पिनबा हाइबा वरेपसिंग असिनी अदुगा मथंगी अपडेट असना सापो अमदि माउ काउंसिल अनि की मरक्ते लमगी येनरंबा अदु यासिनबा पुरखरे नागालैंड अमसुंग मणिपुरी अनि की ताइनेबा लमगी सरुक्ता मतम क्यागी ममांगदगी साउदर्न अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन सापो नागालैंड अमसुंग माउ काउंसिल एंड मारान खुलेन विलेज मणिपुरी अनि की मरक्ते येनदुना लाखिबा अदु नागा कस्टमरी लोगी मखादा यासिनबा पुरखरे मतम सांगना लेरकलबा लमगी येनबा अदु टेनिमी पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन टीपीओ की प्रेसिडेंशियल काउंसिल की यामना सिंथानिंग ओइबा वेल अमकी मखादा हौकिबा इराई निमित्ता सोल्व तौकिबनी नकलहुंगी मरक्ता केजोल्सा कोजुरु काजिंग फॉरेस्ट की मतंग मतम क्यागी ममांग दगी येनदुना लाखिबनी मतम सांगनी येनदुना लाखिबा अदु टीपीओ न सिंतुना नकलहुंगी मरक्ता कयारक हन्न पुन्ना फमिनरगा कुमजा 2017 नागा कस्टमरी लोगी प्रिंसिपल मखादा वरेप अमा लौखिबनी वरेप अदु लौखरबा मतम सही तरेट की मतम हौखिबा इराई निमित्ता कुमजा 2017 द लौखिबा वरेप सिंग अदु नकल अहुमना याननबा वयल पीखिबनी काउंसिल न पीखिबा वयल अदुगी मतुंग इन्ना येनरिबा कोजोल्सा कोजुरु काजिंग फॉरेस्ट एरिया से लागलिबा सही यंखै पार्टी खुदिंगमकना पुन्ना ngak senba amati umangi pothok ama phawba manghandana thamba mafam asi taba anubu lambi ama tanakal ahumna semdabaga loina na hana leramba lambi asi su thingjanba haina wel pidru wafam asida punna yanaba purakhi wel aduna makhata na yenariba nakal ahumuk saruk yaba committee ama semduna yenariba lamsing asige ecological kahendana ngak senduna thamnaba thabuk lokhatpa loina na tenimi southern naga side tagi जुकोबेरी ताबा फुटपाथ असे अदुमुक लहनबा अमदि लंबी असे कम्युनिटी अमतना मपु ओइबा यादबा हाइबा ना यानखि टीपीओ की प्रेसिडेंट काउंसिल न पीबा वेल अदुदा पुलिस बेरिक की मनिंग दे लेरिबा इसिंग कंगदुना लेरिबा नाला असिदगी हौरगा खुनिया रेंज अमसुंग मसिगा ताइनबा कोजेल कोजुरुंग काजिंग तुरेल असिगे मरिल मकिल रगुम स्ट्रीम फावबगी सरुक माउ काउंसिल द असाइन तौखि हाइरिबा एरिया सिंग असि हंगामपन मसुना मार्क तौरी माराम खुलेन की ओइना तिंगपी कारी दोयो इख्रो स्ट्रीम अमदि मसिगा ताइनबा केजोल कोजुरु काजिंग तुरेन अमदि मखादा मकिल रगुंग कारी स्ट्रीम फावा असाइन तौखि हाइरिबा एरिया सिना अंगांगबा मसुना मार्क तौरी अतुगा येनरिबा मफम सिंग असिगे लेमहौरिबा सरुक सिंग साउदर्न अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन सापोद असाइन तौखि हाइरिबा एरिया सिना असंगबा मचु मार्क तौरी
aduga mathang update asna jiribam da kuki militants ke attack ta CRPF personnel ama sire commando personnel ani sokle chief minister na condemn tawkre Kuki Khutlai Paibasingi jiribam district ki modbung mitai khulla ambush tor pada CRPF ki personnel ama sire manipuri police ki personnel ani asok apon nangkre thawdog asi chief minister en birena kan mamong da condemn tawkre press na phangba pawdu thawdog asi ngasi mapan ga makhai rum tabada jiribam district police ama di CRPF ki apon batim ama ngarang numidang Kuki Khutlai Paibasing na attack tor khrobo matung mongbung mitai khultam na sang luba matam da hana lumduna leramba kuki militants sing na phaba makal gi nongmai se na duna landarak padu ta khong na sat pasia pe personnel ama nongmai na pan baga loina na SUV gari manung da tongba commando personnel ani ama so nongmai na pan ki SUV gari adu gi mamang gi mingsen kai ga loina na gari adu da nongmai maru kaya pan bagi mafam leram ki security personnel sing ke mai kai gi hantuna na kan ani ki marak ta kan mamong da nongmai kap na ki ama di kuki militants sing adu manak nak pa umang lom da sen ki hairi sok da personnel sing kodak ta jiribam district hospital da pukhatuna laikana ki adu asokpa na maram oiduna CRPF personnel adu kan bangamdana laikhidabani laikhidraba CRPF personnel adu gi maming Ajoy Kumarja sahi nifugo humdai ko bo bihar degini ma Kuki Khutlai Paibasing na kablak panong mai maru na laibakta panbari hairi soklaba commando personnel ani edu di jiribam PS sub inspector oiba thabal langat heldagi M Birendra ama di jiribam commando gi person oiba neima pokpom dagi ke Romani makui ani jiribam gi ningsing khulda leiba 50 bedded hospital length thaki makui ani maki haksang gi phibam hojik thoidokpa mi painingai oidra hairi amorom da Kuki Khutlai Paibasing na attack tawraktuna security personnel sing siba ama di asok apan yahon khibagi paw hek phangbaga jiribam police CRPF ama di Assam Rifles ke hen batim sing tuna Kuki Khutlai Paibasing phana bhuna ki hairi hojik phawbagi oina phaba punbagi paw leite hairi adum oina ngasigi khut thokna ba da Kuki Khutlai Paibasingi maikai digi mioi anirom soklamba yai haina paw amana hairi nakala morom da chief minister nong tungbum bire na ngasigi thawdok adu ba kan mong da condemn tawkre mahang next ta thagalakpa post ama da Mathauda laikhidaba jawan asibo ikhoina Lwkhtfam Thok te haibaga loina laikhidraba gi imungi awaba ta saruk yari hairi loina na soklaba commando personnel ani gi haksang athuba da phagalakpa oirasunu haina su pangdorni mamang chahi gi me humdagi manipur da ki amasung mitai phurup ani gi marakta khuthokna duna mioi chani ga kunga manga gi mathakta siraga mioi lising umpu gi mathakta mayum makai mai thaki badagi lanchene duna ngasi su tongan ba relief camp sing da sangjafam lauduna lairibani sahi hena irang tholakpa asida jiribam district ki wena de district asida kundamina tongan ba furup singya pun peace committee am singduna nungsi chanana laiduna irang asik mamita adana lakhibani adubo mamang tha jun taruk kuki lal hoba sing namitai khunja am tamchin hat ki bathodok matung mitai am sung kuki ani gi marakta district asida chauna irang thoraktuna mitai gi yum kaya ama kuki lal hoba sing namai tha ki badagi lanchina tuna relief camp sang jafam lauduna lairibani central security force am the state force na district asim hausa gi punsi da hanjilakna bangak sen bagi akan batabuk lokhatuna lakhibani aduga mathangi update asana jiribam gi bero bektra sang lubak kokomi gi thomi sing nongmai kapna rakpadagi halakre lan manung du power munna bale piro lebak kan bana ithaudang oisi joy chandra konthojam coordinating committee on manipuri integrity kokomi gi assistant coordinator su oriba UCM gi president joy chandra konthojam na lusing batim amana jiribam gi bero bekra da hangbo relief camp sang jafam lawtuna leirba miyo sing du furit piron yawn sana thakna polom sing mateng pang bazat pada lambi da nongmai kapna rakpadagi namai leiduna halakre state am the central post ko ki narco terrorist sing nongmai kapse lakpa haibasi lenga pusitabani lan manung da power munna bagi thabuk le piro lebak karna ba hona bana kui khuduma ki thaudang oisi haina joy chandra konthojam na phungdorakli jiribam district ngasi state am the central post nongmai kapse duna sathar ki bathawung adugi matang da joy chandra konthojam na phungdokhibada manipur gi maru oiba nongsup thong oiba jiribam kan bhai base ekoi khudingmak ki ithaudang ni political gi khena bo khalon thadok tuna MLA minister sing amadi miam punsin duna chinku ki narco terrorist sing maru phangna muthalasi miam gi mihut sing na mafam matam sadana wangang duna political khudong sa lawna bo na khudak ta lepiro lan manung da power mun bagi thabuk lepiro lebak kanana bo na bana ekoi khudingmak ki ithaudang oisi state amadi central post ku ki narco terrorist sing na nongmai kapsin duna sathar li bathong asi bulenga pu sit thawai debagi ni haina sumhak na makha ta na phungdoki aduga aroi bagi update asina Kuki Khutlai Paibasing na Mathakta Chap Chaba action Lwkhtfam Thok folks masing yamraba security forcing deploy tawduna leirba jiribam mitai gi yum hanjin mai tharam bai base security forcing mathok tawdre dakpani asigumba thong sing khudak telefon na bahona drabadi lebak miyamna central amade armed police forces singlamdam asita leiba yaroi haina akan bakhongjing sang silakloi hainingai leite Kuki Khutlai Paibasing landarakpa si APF ki personnel amalai khidra fawgi center amade state lenga na deploy tawriba
Central Forcing to Lwkhtfam Thok terrorism की थोंग से थरबे कुकी खुलाई पाइबासिंगी मथक्ता चप चाबा एक्शन लवखतफम थोकी हाइना फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स मणिपुर न फोंदोरकली फोक्स न थदोरक सेरुल अमदा ngarang numdang wanung pung taruk lom taba matam na jiribam district ki manung sanna leiba lengang pi NIS 37 ka thangna leiba jiri development organization ki advisor and sadananda mithe yum kuki khulai paibasingna mai tharam bagi thawong amadi watbung de leiba ke jang kuki khul manak te kuki khulai paibasingna bom yauna sophisticated weapon system na mitay sing yum tamna kan bamong da ngarang dagi nga si pawo landarak pa ma dijribam ki SP ki midek makhada lairem bilai kai nakal nagar da yum thong khuding sang dun coping operation sa thebagi thawong asi makharom da sen raga awang lom na tana bagi thawong ni asigumba thawong sing asi post na akan bamong da condemn tawi yam na ngak liba dilengang pokpida leiba AR post ki meter samoromon tamak lapa mafam de leiba amadi jiribam district headquarter dagi kilometer tare nepal lom tamak lapa security forcing na khurak hang dan leiba mafam asida kuki khulai paibasing na matau kuram na yum mai thaba ngamribano haiba sa sobu hang amani thawung asi taraina Lwkhtfam Thok te masina takpadi jiribam da deploy tawriba security forcing matau ningthina tawdre haiba takpadi thawung asi Indian security forcing amadi kuki khulai paibasing na lawtuna duna jiribam ki mitei sing tantokinaba sathaba ara aronba thawong ama haibagi singnaba poki mitei phurupsing amadi yumdom pok oina leiba yum kaya mai thaba amasung nongmai kapto na talakliba sikana no haiba ipongphong na khangnar bo wafamni kuki khulai paibasing na kadai de lei haiba sichu yamna laina khanglaba amadi intelligence agency singdagi pawdu singda su mayak singna leiramgani atubu terrorism ki thawong sing sathariba kuki khulai paibasing leiriba mafam singda combing operation sathaduna takthok pinaba hotna kiba ngarang gi thodok thokpa numit asimakta da irang leitaba kalinagar leirem bilai kai da combing operation sathakiba adu angak po fawi masigi mathakta modbung da kuki khulai paibasing na ngarang dagi ngasi pabo bom amadi nongmai kaya mitei khulda leptana kapsilakli asigumba thawong asi khutakta lepna bo hona drabadi miyamna central forcing lamdam asida leiba yaroi haiduna akanba khongjang sangsilak loi haningai leite jiri da thamliba state forcing ima lebak amadi misam miyam gi punsi loina lanthom kannaba thawna phaba lantheng nabiu leibak thibadi ngasi kuki khulai paibasing na landarakpada CAPF ki personnel ama leikhidaba asini phibam asida center amadi state lenga na deploy tawriba CAF sing na su tumin ni yengduna leiba thokte terrorism ki thawong phibam asida center amadi state lenga na deploy tawriba CAF tumin ni yengduna leifam thokte terrorism ki thawong sing sathariba kuki khulai paibasing mathakta chap chaba action Lwkhtfam Thok haina su serolisna makha tarakli